Sanibona niwengane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe. Usemkhulu-ke umsebenzi osahlalele i-Chiefs. Usemkhulu-ke umsebenzi-ke ohlalele-ke uKevin Johnson-ke umqeqeshi we-Kaizer Chiefs-ke ekuqeqeshe izivanga zayo ezinkulu i-Orlando Pirates. Wegoli-ke laphana lishawe-ke u-Evidence-ke mahopa kowe-DStv Premiership-ke ngomgqibelo ntambama e-FNB Stadium Soweto. Nomdlali-ke ushayekele iligoli nje laphana-ke ubesenyama amanambana-ke kubalandeli-ke balekilapho ababemsola laphana ngokudlisela-ke kweminye-ke imidlalo. Ekhuluma-ke ngemuva kolomdlalo-ke uKevin Johnson-ke uvumile ukuthi-ke kuningi okusamele-ke kwenziwe ngabadlali bakhe ukuze bafike laphana-ke kulezinga-ke alifisayo. Umdlalo-ke omuhle kuwona omabili-ke amakilapho. Ngikholwa ukuthi-ke abalandeli bakuthokozele-ke abakubonile-ke kulo mdlalo. Sibe nethuba-ke lokushaya-ke igoli lokuqala ngesombe-ke sokuqala kodwa-ke esashweba. Ngeshwa-ke bona bakwazile-ke ukusebenzisa-ke ithuba abalitholile. Ngesombe sesibili-ke laphana sizamile-ke ukubacindezela kodwa-ke sehluleka laphana kuqopoza-ke udongo labo lwasemuva. Ngiyibongela-ke iPirates ngokunqoba kodwa-ke ngingakubeka-ke kucaca ukuthi-ke sisazovuka-ke sisithathe. Kangeneme-ke ngendlela-ke abadlali ngayo. Ngikholwa ukuthi-ke kukhona abebengakwenza-ke kuba bebengaxhamazeli bagcine-ke bethatha laphana izinqumo-ke ezingalungile. Uma-ke usudlala ngokuxhamazela-ke abamancane amakhulu-ke okwenza-ke okufanele okuyikhona-khona-ke okusilimazile kakhulu-ke kulo mdlalo. Kusho-ke lo mqeqeshi-ke obeqala-ke uqhobala-ke izintambo-ke kwi-Soweto Derby. Nakuba-ke ikhuluma laphana kanjena-ke lo mqeqeshi iqembu lakhe-ke lisasalele umsebenzi onzima kwazise-ke likhomise ukuba-ke inhlaka-ke kulo mdlalo. Lihluleka laphana-ke ukuhlanganisa-ke amaphasi kaxoxa indaba okuyinto-ke eladuma ngayo-ke phambilini. Umqeqeshi-ke ubuye wacacisa laphana ngokukhishwa kukakhe Ntoli-ke ngesombe sokuqala. Wathi kube ngenxa yokulimala-ke laphana indawo-ke kaDoli-ke ithathe ngopule modi. Uzokhumuleka-ke ukuthi omabili-ke lamakilapho eza kulo mdlalo-ke nje izinto ziwabhedela njengoba-ke sendaweni-ke engajwayelekile-ke ukuba kuyona-ke kwiloke. Lokho-ke ukugcwala-ke phama kwenkundla kukhombise ukuthi lo mdlalo-ke wabakhaya-ke kawuphelelwa nje isikhathi. Wengane wethu sengiphuma njalo-ke mina ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube. Ngiyafisa-ke ukuzombona ukuthi ngabe nocabangani-ke ngomqeqeshi we-Kaizer Chiefs-ke uKevin Johnson. Ngabe uzokwazini-ke ukusiza leli qembu-ke liqhubekele-ke phambili lenze kahle? Ake ngizwe umbono wakho laphana phansi kuma comment section. Mina sengiphuma kanje.